This is Ngobo 2010 Sharp I channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Magesi FC 1. Podunja. I want to talk my language, ne? Yeah, it's fine. Yeah, I'm Tsonga. You're Tsonga. Magesi What's Imane no Mumagwe? I'm coming from Bushbuck Ridge. Okay. Yeah. Magesi bin last, ne? Yeah. Ka Black Leopard. I ngata siendla 3-2 yeah. 3-2 ne mara la nkarhi wa sweswi ngata siendla a yi mukile pompo leyi lungisa mhaka yona u vone swa ku setela izulu ku be mpfula yin'wana ya ku xavisa ngopfu la hi mhaka magezi a swi endla anga va vuyeli kaya va lunghisa in leswi nga endla ku ri mi va na confidence ku ri va nga sendli leswi va nga swi endla last season a va nga ta swi endla this season yi lunghisini la ku teka hinkwato cup boss magezi a ni vona ku tlanga ka yona mara ba vuyile at the last minute no last minute sa hi relaxini a yi chayina ku sa 2 minutes okay yeah so va muka va paka va muka va ya kaya yeah so fit revenge yeah fit revenge injani yes mukani magezi mi ya kaya ma lunghisa mi la ku tlanga na mani eka semi final Golden Arrows obvious mara still ita ku mo beni nge wini ba mi roma vuswa isizulu va ri sikuthuma loko bukhini hinkwenu la kora va master chef va la kora va police hinkwavo va skomota hinkwavo va ta yi janjani ku tetani ya ku wineni obvious I can't